Jemaah haji dari seluruh dunia menuju kota suci Mekah, Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima, haji. Para pejabat di Arab Saudi mengatakan lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari seluruh dunia telah tiba. Sebagian besar melalui jalur udara dan diharapkan masih banyak lagi yang akan datang, terutama dari ratusan warga Arab Saudi sendiri, di mana prosesi ibadah haji akan dimulai pada hari Jumat, di mana jamaah akan menuju Arafah. Para jamaah haji tahun ini termasuk 4.200 jamaah warga Palestina dari tepi barat yang tiba di Mekah pada awal bulan Juni. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina, sementara warga Palestina di jalur Gaza tidak dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi akibat perang. فلسطين يعني ندعو لهم ربي ان شاء الله يفك اسرهم يعني يحرر بلادهم ويكونوا يعني كما الشعوب كما ايها الشعوب لا يعيشوا يعني هاينين ما يكونوش يعني دائما حرب دائما حرب دائما. ان شاء الله اجواء سعيده واجواء رحمانيه ونبارك هذا الجمع الغفير من ضيوف الرحمن والحمد لله والشكر اللي جمعنا من كل الأقطار العالمية وليس العربية، كل الأقطار العالمية المسلمة المحبة. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.